ine ti utumunini yo ne ngoro nene muno na nse kwetekera ukatu hatuhoya hamwe mahane ne dikali akwa ani watu tume juana kwa kusichana na ujana tuhoreta githaka hamwe na ni atumia agitio kogo ona ini na nse kwetekera de mutu gatana ko jiukia de mwanyo kwa teno mutu de gatana munye ne kumushokeria kadha muno sio kawaida eko warwenu pastors ukai atugatire meha arema iko mutereria maguta gutugata ngayo kaha if a pastor just chimney the kai mutumi osho and wa Kariuki atotekia kai Gikombe Giki muthenya mwana wa kanyu agithire as my wife told me that no gigathira wishes shall priesthood nete gai ogo wina na worship. They wish you all the life of joy. Maisha malamoto kuikara dutoyo na sana ile gai ya kuhete marogotea. So this condition does not mean anything. This does not mean anything. Gora yako nyo yafata. Tuina ndo agima hatari kiga kitara tabiro. Rome maini na meruki. Arahi hiyo ni mashini. Wewe tamenya tuli handi mitiko mabroma matangeti. So maybe kono ni odinyaga. No kono kia dile kwa koma tene. To robero iwange mudaka. You know you are very beautiful. No koma broma maka ko toli street. Inya hano ikona ile yenda ki. Mana ikumi. Ewe tameke. Gadia spares. Kaya kiona kama broma mahuru kama titagani jato. You may never know. No koro ate video to mu makeli. Toto na akanyara isege tusichaka hata YouTube. Magete meka na matarget yona maibe. Ona mego kedicha kabere ya manyino. So maybe hata odokanya ko tebile. Daudi yuri atele. Ona ko anyika ta kwa kudumu ikihoya. Tokajeheria ho akumde. Mama modeka. No ho akuduka dunje wabera kuduko hikeza kai. Todo kugane when still ne tara mura kia kiraga koya moko he pastor bana kariyo ne gaya kigura digara kemenya gonyu aruna ndire muhonoku agushike digara ku ageshamarira mutumia mushirika wake na kananda kuhoerwo akamutukatira ide heta monoko nego ku akiunaga digara agihinga akigira monoko akiuga ngai todo ro muhoke todo endaga kugwa tona kinya tukaga tikona kayoyo ndathi ndikomwenda ringi ni ona Jeremia ugira andu itekemene dikoda horo wake atina ndoga dikoda kumuigware nero anjinaga mahindi horo wake wakanaga murongo ta mahindi ahunjia yothe meha gutiri mundu tari muthenya ari atari ya moko kugadigaco kumatha bahuni mau dikaina ni dikahunjia ringi ona president ona Obama ona baba mutheru gutiri mundu tari wanogire ni wira na andu na maisha no mwira wareke kora kiume gwate ngoro yaku we ni we Jehova ni we Ngai ndo agitumikiru kwa hatu gatiri especially ladies aremeha muigirire moko all the pastor ladies don't muigirire moko kinya mucia daine cia kiona maguru ini mau pastor semeha wa buri na muigirire moko mutwe. Then I will speak this oracles ndio hoke kwaku Ngai ige yetu na ndio agoto imuru ku Yesu Kristo negetha turakinya hari we ndio wake na hamwe nake na thini wake daria kira imu iguru ya mutu wa ani kumara na ndugu yo wokire ne waneto negetha kumuhonie no we no woni hari wega aikare oguo ginya ndiko iyo fangite tondu gutiro gutari expire date he matiko mario fangite undu yo kamweherera eina na undu wabo kagwa kulire ugashoka tukahuruke kana na undu wa kumuhonie ne kwenda gwaku tutire na thina ne gukoro hurujia ini tuina thina na gukoro tari na nyumba tuina thina na gukoro mukombori na riu tware hethina witu hari we. Plead our cause. Jehovah, plead our cause. Our case is urgent. We urgently need her accommodation. Na todo wenu hebu tuishia. Ivi na duka taisi sa muhina wa sana siaume. Na tumia na vuli na kene nitorame yu dhini wa hama ino. Tuikuwa tani wana dorame online kugatire. This case is on your table. Address it our Father. Wemu heani wa iyo. Mwene fadha lava hapu na ino shada iya jega. Etekera gutuga anyo muthi kugerera wendo barata ake aibi ona memerekia ona hoya biashara
ona wale mafakite event organizers me haha wa na brado ni na yake ona kugerera ni tabwero ya dukata ya kukaratu ona kugerera yake kama tumete itabire Jehova wehoranie na mutumio yo aringira gwake akiuga atiriri ni wadeha kuringana na tuko maria onyonete thina Daudi akorire muthenya umwe jiwira wega ngoro kuringana na tuko maria onyonete thina I pray for miaka 18 ene mutumio kwa hujaini no akenda inana cia mundu kumutindeka na we mothe no muonie wega oiga na miaka 18 na njira kumucata na kumwika wega mukinyiria tha ciaku hamwe na andu aya ni undu wa maguta maria njitiriire ndari ya kirathimo iguru ria andu aya mego kunena me online etekera gukinyiria andu wega waku etekera guturathimira bururi hamwe na president witu na aria maratongoria uturathimira economy no tuhe thayo thini wa mundu wandi ono kama bururi maiguane nigetha turere ciana na twarie wega waku ani agicoka giteine kio muthe akene kenia ngoro yake kenia roho wake tuma aigue wega ngoro kareke erire tuma akenuruke tondu we niwe wikaga uguo na ndithi wale turaku ngai ona murio roho muthe. Amen. May God bless you so much. Thank you, pastors. Thank you, all of you, the members of the clergy. May God bless you. Asante na zamurudisha. Appreciate our clergy. Appreciate you. Asante. Asante sana. Na ndo apeni hapo na muno nini kwenda na appreciation nini from the bottom of my heart. Kugana thank you. Nidona moto kuto taps wagithima TV. Nidona manyitanira na wanu wenu ya tabi please can you wave ucho utakitumitaira nake ekaka mhwawanda gitari na leo kwa roshini wa sande roshini kwa rahura ndo maroho mado kiroko gaye kuna taps. Asante sana na karago ukijitikiria mimi yangu nimemaliza kugama umaki weme kwinamo ugainya kotithagia na urathimo muno na ndokana twike we kuhindi ugakorwo hikirwo wika uniteka na rote na kile rwiro go celebrate not enjoy so anything na mulimu not your share kingine tingaira igenda gaitore gukenetie we na munyumba yako mutumia wako ciana ciako utore mukenu ngoro na ndokanelile gutungata Ngai. I'm happy for you. Thank you. Nimeshukuru sana huyu nilikwambia ni my sister ni morika wako kwa hiyo niliurekea ulioreka niliurekea. Thank you very much. Nashukuru. God bless you all na wapenda tuonane siku nyingine. Amen. Tuombe na iguru tuone. Aikiugaga ari agote otomatie biu. Rugamai na iguru agikono ikarete thi ni urahetia. Rekei twe moko maito na iguru. Twire Ngai witu araturathimire Dr. Bishop JJ. Ngai amurathime. Mugurire iguru wega. Asante. Sio ni wendo wa magegania muno. Ini wendo na leo guo ndenda muone hagie. Fakire kyo ngirite. Irigi. Rigi ya mwisho. Ugu nugu mundu akenaga hendiria ukona arata aku mokite gukunyitirira rekei tuhurire Bishop Rohirwega tucoke na gitio kinene riu tuikare